o te whatalo wa whele mai maunga lo tātu nu nei whaua tātou wheloa i le o ngā te tono le nei wā yaso ia. Ma lo le sui fo maua ma lo fo i le pale, ma lo le taua ta i le nei tai au fau ma le nei so fau. E lo maia o se whapoponga whele nei o tala o mena tutupu i Samoa. E momo atu i tātou tala, o leo wa whaalawi loa se tasi o suenga na whatautaia. I le ofisa whasalau le PPC mai Peretania, le na whatautaia le whai unga. Tau whai unga le masina o November le tau sangan simvai atu nei. Le olo o lato ripoti ai le tulanga ma whamawina ya lato suenga o le newspaper. O le Samoa Preserver e pe o na lato whaasala lawina o i le olo o mafuli ai le tele o nisi o tustusinga whapolinga po tustusinga le moni e pe o na lato lo mia ma lato whaasala lawina. O le tulanga le mautonu o le seseo whamtalanga mai i la tau e na viso ta iai mo le tuina mai o whamaumaunga o i le pe o na whamawina i le suenga a le ofisa whasalalau le PPC mai Peretania le na lia e mai ai le tulanga o seseo whamtalanga po fake news i o lo whapenao na whaongaina. O le nei newspaper o se newspaper o lawi lo fo i tutono le atu ya le tele o lanto tustusinga i le nganta ia o lunga o lato whasalalonga i lunga o le newspaper whape fo i le lato i tu lau po le lato Facebook page. Ma o i leo lo a ngai e fo i le to tele le atu o lo o whaita wina le tele o lato tustusinga pete iane o leo o whaadia o se seo tulanga o whaamaumaunga ma tulanga o whaamatalanga e tuina mai nisi le peo na mafua i fo i se whai unga. Le na tapu ai e le fionga le teitai o le atunu o ia fo i le di pale mia le sunga lau le mani atoa le o tempula tai bao Pontus Min. Ona toi au wai le newspaper i whaatatala noanga ma pokalame a le fionga i le di pale mia. O whamawina i suenga le BBC leo lo o whamawina ai. E iwa suma le iwa pasene o tangatanu o Samoa o lo o lanto whaongaina i a le tūlanga o penga tawha i langi. O lo whawhingo fie o na lato whaitaua ma lato sila tuto o foi le tele o vaenga o lo o maua i runga mo le whaitawina. Ono suma le fitu pasene o le whaitaua whaile o le tātu no leo lo o whaongaina le tūlanga o televise po le TV. A toi ma le lima suma le wha pasene o le atunu leo lo lato whalongolongo po o whaongaina a o nanga i so se le tio i tutono le atunu. Ma le lua se furu ma le tolu pasene Pauleo pasene o le atunu po tangata nu o le Samoa o lo o lanto whaongaina ia lea au nanga o le whaitaunga lea po le whaitawina leo tustusinga i lunga o le newspaper o le whainu mera lua suma le tulu pasene pe le whamawina i le walesi whasalau o le PPC e mafuli lava na o tangata i tutongu lava o le talawhatari o le taulanga. Whamawina foi e tai tolu tausanga ma whaatino le nei suianga po le nei survey e peo na whaatino e lea fo ia la ata i whafuato Samoa. Inisi o tātou tala, e masani tausanga te tasi a maise lava i amtanga o tausanga o na tāli tali lea tuno i le tūlanga o whaamnianga mai sui whai sau whanga uma e peo na ile whaaputunga tupelu mana i manuia Samoa le lupi wha pitai. O le mamau atu na whaalau i loa ai e le te tai o le tuno i o fo i o le ripare mia le tulanga e pei ona i ele fesosoni ala malo le ala whaasafua e le ngata o te ngata matutua ai ala hau o lava i pepe whato a whanarau mai o le anga pa a umai i le seleni e fesosoni ai ma le toi fo i o whanau i a onga. Pitai, o le fo ufa i loa le minister o tupe le fionga mulipola ana rosa ala e moli o ia le tūlanga e pei ona tala noa ina ai le whaiunga le neiva yaso i le separele leo le pūlenga le paputunga tupelo mana i manuia le tunu le lupi wha le tūlanga le wheso swandi po pasene fo ia lupi wha le masani tu sanga te tasi o le ahofo ina atu mo sui whaisau whanga umo le atunu o sa wiriringa le nei o le nei tala. O lo o tau wha mai a mai ta penanga le tātou nupi wha o le asparele nei ia o le efo fo no le komiti wha tonu. E mau se tasi lea o mata o po lea whatal noa ina i tutonu. Mai e iai ia le tātou press conference e whatino le asparele pe a mai a foi ia le tali mai la sili ia. Ia ai atonu e mauti noa e maua. Ia ai o lea o le tala noa i li pe fiel pasene. O lea foi lea o whainga o miliona. Ina ia mauti noa ia sao
malelei ia wha maunga e tu inatu. Tono na foi o wha ilo le fionga le palemia. Ia nisi fo i o vaenga o lo fo lava lea i le toi fo i ato whanau ia o onga. Ia ma le vaenga tupe lava lea o tato miliona tala. Ia peo ina lea e sau ia il tato wha ite le na ona ole anganga e tas. Ia tono le anganga fo i tasi lea ia il tato pasene lea nupi wha. Ia tali tau mai le wha tali mai le asfaraile. Ia o lea e fo fai tato press conference. E wha ai loa ili ai vaenga ta i tasi o le mata upulava lea pe e o te mai tau atu lava te len fesili ele au tu stalanga i palemia. I nisi o tātou tala, i le whenua inga, i la matanga o le neitau sanga, mō ngā ruenga a mata le matanga ruenga o soifua malolo ina, e maise lava le pitola awari imta mai tai fō mai, o le na maua le avanoa le tai le atunu o ia fo le li palemia le sunga lau le mali e tole o te pola tai vaho Forza Smith. E sao noa ma fatfatua iai, e maise le apa i po inga, mase tu alalo na mamoli lea, i le pitola awari imta mai tai fō mai, o lea la whenga i fo i mana matalia o ngā luenga whai o le nei tau sanga fau, o zau ili linga le nei o nei tala. Fala lea na fofola o tātou matua. O lea la fua lea na whātua o tātou matua. O lea le tātou malama ma le tātou to mai la re tino. E iei le poto e siri atu o le whamalolonga. Te a whai e sau mai le whatu lo teritonunga. O oe o le tausi soifua o le fō mai filfilia le atua. O e tau a veina le ngā luenga le atua o le fō mai sili. O lana tangata na na whaia. Whaftai le whamalo le unsai. Whamalo le whapalpale, whamalo le ngā lue. O tātou taunu mai le amatanga o ngā luenga amata o le nei tau sanga. Tonu o le tātou siusio manga ma ngā luenga. I le ai ma le whawa ai le nei sinabe maunu matoa tua. Na whātu lai o tātou mātua o i nei. O le a whātu o ele no whaanga tūto tonu e tausi ele toi fua o Samoa mo le lumana. Alu aso, sau aso, ma vai aso, te atu aso. O mai tātou maftanga le tai haole nei. O lo wha solo pea le tātou wholaunga ma le tātou walawina. Ai le mawhai ai on tātou wha ngalo a fia i sio na vao. Ia i lātou na tamua le ala, mai lātou na fofola le whala, mai lātou na amata mea na mafu ai, o na tātou malu le whale ia le nei, tātou no nofo i no fōle lei, tātou ula manongi mātango fie, mō tātou vai le mātango fie, o sinabe maunu tōtua. Na maua foi le avanoa e sau noa i le ofisa sili o matanga luenga soifua maloloina, e te maitai a June, e tosai ma le whaiva, o le la alo whaiva i le matanga luenga, i le matanga o le nei tausanga. Te atunu. Ia tātou ilo fōi o na whaaloalonia le anganga pa ia. Nā te taitai le tātou matanga luenga o soifua maloloina, mo le nei tolu tausanga. Ele o June, ele o le minista, ele o le pulenga, a o le atua. Au noa mai ia. Ele ai ma se mea tātou te mawhaia. O le atua ua nā o ia e manuia ai o tātou whaiva alo filima, ma mamana ai mea tātou te whaia. O na le pine lea o na tātou matamata i lona whaamaoni. Wa o tū lai atu ma le loto maulalo ma le awateli. Whaaleo se anganga whaaftai, a wale nei aso ma lona whaamoe moe. Ai taluai o na lo filongia ne tātou maota nei. O lea o le a o tamwhai atuai si na upu i le ngangana whaperetania. A wā tātou pāanga. Whaasoifua maloloina. Your Honourable Prime Minister, laua fionga, le lauli al mali atoa, le watea polota ibao, Forza Smith. Your Honourable Va'awao Salmaloa Lofpo, the Minister of Health. My respected spiritual parents, Apostle Toota,
ma le faletua ia palolo aloli. Distinguished health sector leaders, Ministry of Health Management and staff, esteemed guests, ladies and gentlemen, good morning, and may the peace and grace of our Lord Jesus Christ be with you all. First and foremost, I give thanks and glory to the Almighty God, for it is by His will and His timing that we are gathered here today. Inisio tātou tala, o le saunanga le fionga le tētai le tunu o io le lipa le mia, le whapea, wa tilo tilo ma wapa ai sile ma mao le malo, leona o maia leo ni whaia onga, maia tunu I whafo, e wheso soani, I pile pitola aua whaia onga, mo le o ino whanawa onga, e mafo mai ona le uti, tūlanga o whaia onga. Pitai ane, e leo lea le tūlanga e pei ona mi milo ai, ma ese foi le tūlanga wa, whauinga se sea I e nisi, foi la tau te e le whainga malo. Pitai ane na whaalia se fina ngalo se tasi o pulea onga, o lua onga se kolisi mai le motele te la whai, le kolisi le le itua tane, lena ia sao noa, whaamanino ai, e ese le sao noanga le fionga le te itai o le atunuu, ese le whauinganga wa whauinga ai e nisi, le sao noanga le fionga le li panemia. Ai mai se, o lona lango ina foi leo, o le fina ngalo le li panemia, mo le amai leo ni whaia onga mai whapo, e whesoa soani ia onga I samo nei, male uti le tūlanga wa iai whaia onga, e pe ona iai tono lo tātu nuu, o se whapoponga le nei o le nei tātu. I le saunoanga ale pale mia sa fai le aso matou fonitanga le whapea I mea leo whamai le a mai whaia onga mai whafu e whaia onga ona no nice whaia onga sam no he didn't say that whamule mole ele ai mase chala ele ai mase saunoanga I'm not defending the Prime Minister but I'm trying to maintain the positivity o le saunoanga ale toia ina. In regards to education, mafaya onga, famule mole. In every word akule, every phrase akule sound wanga stoya ina. Na fape mai e au mai ole ato te tilo le malo. Le toe au mai te tonu faya onga mai ni sila Australia ya like pisiko mai America. Ona ole tamu fainga ole literacy. Yes, I agree. I went to like koki kilo file ile channel fai popo o ai dunga le topic ngal channel fai popo post no wa we a vele o na amata na expose I fai onga mai fafo ile preschool malua termina fai onga lo my so called mom but she's actually my auntie nga racing fai onga le moenga and more exposed tangata palangi during my younger age ko alua ko ka ko no madilo tina tolu fata sanga lima tau sanga no faya onga lo matso palangi fal tuo missionary e faya onga I mato preschool ya onga preschool le tamati initia tamati o faya onga Mr. and Mrs. Phillips yo le muenga ai ko mbo mai I Samoa College yo Mr. and Mrs. Phillips I think Mr. Jacobs and Mrs. Jacobs as well. O vaenga na mato wala fata sifi mlato fana mato onga preschool. You know, coming from Guajes. Ewa tui na mai se fe au whamanatu, ma se fe au la patai, mai le pulenga. O fe lawa inga mana tele lunga o lea wala tele po le Land and Transport Authority. E whatatau lea la patai matu a lalo mai le mamalu o lea tunu I le whaonga ina leo nisio masini o loo tutui tai le talawhatai o le taulanga mo le whaonga ina leo o tūlanga o pakanga. E peo na sila fia o masini nei e silia ma le se lau wafe le tau na whaatupe na ai le auminga ma lona whaapiina ma lona whaapokalame o nei foi masini. Wana au mai alawa se tūlanga alo ia e whesoa swani le tūlanga I le ngata o tiu te whai al mtanga luenga o malo le malo ai whapea fo le pūlenga o whela o inga. O masini nei e whaonga aina I lava si lipa alo tātou o tunuu e tu ina tu tonu o na maua leo le resiti e mawhai o na paka lau saa po lauta avale I luma porkiko o whaleuloa o lo itai le taulanga. Ai wa mai tawina le pūlenga wa whaonga aina I fo'i
ele nisio le mamalo le atunu nisio siliba mai nisio atunu I fafoto Samoa ma o se tulanga I lama tia ma ono faaleanga ina haile tulanga o masini nei sa fata wina mo le faonga aina ai mai se wa le ngata ina faonga aina I siliba mai isi atunu ai wo o fo I momono o fangu winu po fangu somalia po fangu avamalosi wa tama fai fo I momono I tonu pe faonga ina ia maua mai ai le lisiti e mawhai ona paka le taawale I luma porokiko fale loi tai le taulanga. O le whamanatu ma le tualalo ale matanga ruenga o pūlenga o whelawa inga I lunga wale tele e le iai lava se tasi po nisi e mawhai ona la tau pui puia tūlanga o mea tō tino ma aseta lo tātou tunu o tātou lava o le atunu tātou te ngāru lue whātasi mo le whaatinoina ma le tausiaina le leo aseta ma le paingo o mea tō tino lo tātou a wā o tupe lava le atunu leo lo whaaruina I whaatau ma whaale leia I vaenga o maa. Taulunga tātou pokarame o tala ia o mena tupi sa mo tun tau mai le aso tai au tātou whiloa I leo lama le manos so I fua mai manuia.